عبده ورسوله نبي بعثه الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، يحتفل المسلمون في هذه الأيام في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك، وهو مناسبة عظيمة من أعظم المناسبات التي تذكر المؤمنين بما جرى بين خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وبين عدو الله الشيطان الرجيم الذي حاول أن يثني نبي الله عن تنفيذ أمر الرحمن، فرماه الخليل في كل مرة من المرات الثلاث ب7 حصات حتى ساخ في الأرض، ورفض الخليل إقراءات الشيطان وإدلاله. إنه حقا مناسبة كريمة للرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار والإكثار من ذكر الله ليصلح أحوالنا ويخرجنا مما نحن فيه من البلايا والفتن والمصائب. ذلك ما يليق بنا فعله اليوم في بلادنا بعدما نزل بنا ما نزل من هذه المصيبة التي سمع بها الداني والقاسي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يتي الله سبحانه وتعالى ولو علم تبي موالك ويتري مهاني يتده de yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala tagudo en o wadi en julbe, de yettamo kanko subhanahu wa ta'ala seedo ala rewetede siwana kanko kala ko neddo rewi ko na Allah ko mere. Seedo den odo nelado mede Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaado Allah ko nulado makko, nelado mo Allah subhanahu wa ta'ala nuli fi yurmingol tagore den fu. Den toromo kanko Allah yo juule nelaɗo e ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen o hisnaɓe. jeyaɓe Allah hule Allah subhanahu wa ta'ala huliron mo waɗugol ko wi kon acca ko haɗi kon. haray sa'i fo sa'i Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴere makko nden e yurmede makko nden e yiɗugol mo malnugol tagore makko nden himo addana en sa'iji mawɗi, sa'iji ko tawata jiyaɓe makko ɓen no yettamo weltanomo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e batte golleji makko ɗi waɗani en. haray oɗo fewdomo fewdiɗen kadi e ɗe balɗe aroje ɗo hiɗen suti e ndeɗo ñalande mawde, ñalande nde Allah subhanahu wa ta'ala sar'inani en yaltugol e ɗiɗo yaasiji holla weltare jarno subhanahu wa ta'ala e batte timmugol ngal ɗo dewal mawgal wiyetengal hajjungal tawi ko tugalal jowaɓal e tugal islamu ɗin joyi. haray oɗo iidi donkin, iidi andiraɗo, iidi layya, iidi waɗaɗo barki ko sa'i mawɗo ɓurɗo mawnude e sa'iji. sa'i mo tawata no andintinama an neɗɗo julɗo on ko feƴƴuno Allah subhanahu wa ta'ala sifani en ɗum hakkunde oɗo jiyaɗo Allah annabi Ibrahima alayhi salam, oɗo jiyaɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala suɓi waɗi mo jeyaɗo e ulul azmi min ar-rusul, o suɓimo o waɗi laawol makko ngol ko ñentintengol ha dangal daro. oɗo Ibrahima alayhi salam mo Allah subhanahu wa ta'ala seedani kanko tun ko o mofte
haray oɗo sa'i no andintina en ko feƴƴuno hakkunde makko kanko Ibrahima alayhi salam ɓaawonde allahu yamirimo hirsugol ɓiɗɗo makko on. seytane kadi immi sowonsinimo kanko Ibrahima alayhi salam, aminimo waɗugol ɗum nde tawno haray ɓiɗɗo no wela wonki. seytane eti yiltitugol mo kanko annabi Ibrahima alayhi salam, accugol mo waɗugol ko Allah yamirimo kon. kono no jeeya e pinal julɗo andugol sanga seytane ari sowonsingol mo. si tawi neɗɗo sendidirali miijoji wonki makko kin e sowonsinanɗe seytane ka nder ɓernde makko, haray no wodi ko heddanimo taw. ko ɗum waɗi neɗɗo julɗo no hani etade ha o anda fewno nde ɓernde makko nde jindata ko komi woni miijade ɗo ko min miiji ɗum ka ko seytane woni sowonsindelan ɗum. annabi Ibrahima alayhi salam wona tawde kanko e sewtane ɓe yewtuno hunduko e hunduko, ko woni o arno o sowonsinde annabi Ibrahim. o ari ha o dari yeeso makko kadi annabi Ibrahim tuma kala nde o ari o dari yeeso makko sowonsingol mo, amina mo waɗugol oɗo layya mo Allah subhanahu wa ta'ala yamirimo. o ƴetta kaaƴe jeɗɗi o bugomo, ko ɗum woni ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en ñantingol ɓaawo oɗo iidi ñande makko e ɓaawo makko balɗe ɗiɗi ma balɗe tati. idan haray oɗo layya ko hunde mawde nde tawata lasli mayre on en seedike Allah subhanahu wa ta'ala ka fuɗɗi ɗum ɗo ɗon. Allah subhanahu wa ta'ala o jarribike annabi Ibrahim, o yamirimo hirsugol ɓiɗɗo makko bajjo on, wona nagge makko wajja ngen dey. ɓiɗɗo makko bajjo on wona baali makko bajji ngin dey. idan si tawi neɗɗo yamirama yo hirsu ɓiɗɗo mum bajjo on, si tawi no woɗɗuma a andata ko teddi kon, artir e hoore ma. si taw hara ko ay yamira hande ka tawata ɗon ittugol baali no sattanma, ittugol nagge no sattanma, ka tawata ɗon si tawi a yamirama hirsu ɓiɗɗo ma bajjo on, ndaaro e hoore maɗa si tawi ɗum ko weɗi waddema. idan annabi Ibrahima alayhi salam ko ɓiɗɗo makko bajjo on Allah wimo yo ƴettu o hirsa, wona nagge makko wajja ngen ndi. idan kono ma dama iman ala ko salanto Allah subhanahu wa ta'ala, o jaɓuno o ɗofti o waɗi ko Allah subhanahu wa ta'ala wimo kon, Allah kadi waɗi ko faala kon. ɗum waɗi subhanahu wa ta'ala tigi wi falamma aslama wa tallahu lil jabin nadaynahu an ya Ibrahim an saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin inna hadha lahu al-bala'u al-mubin. subhanahu wa ta'ala wi en ɓay annabi Ibrahima jaɓi hirsude ɓiɗɗo makko bajjo on. ɓiɗɗo makko bajjo on kadi jaɓi yo bemmum hirsu ɗum ɓay ko Allah yamirimo. o wallinimo o hippimo, ɓe jaɓi kamɓe ɗiɗo waggol ko Allah wi kon. Allah subhanahu wa ta'ala wi ko ɗon kisan min noddimo mi wi Ibrahim a jaɓi yamirore nden ko sifani min yuɓirta yimɓe waɓɓe ko moƴƴi ɓen, ko heɓuɗa ɗo ko ɗum ɗo wiyete jarrabuye mawɗo. idan haray goto kala no wawi peesude imanu muɗum on ɗo yeeso imanu annabi Ibrahima alayhi salam o, ko oɗo woni ñentinteɗo meɗen on, ko o nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wiya yo ñentin, ko o enen kadi wiyaɗen ye ñentin. si tawi oɗo wawi wonki muɗum kin, o wawi seytane makko on, o jaɓi hirsugol ɓiɗɗo makko bajjo on fi yo Allah welto. idan an kadi ndaaro imanu ma on, si tawi a waway wonki ma kin, wawa seytane ma on, ƴetta ko tawata yona 10% ko Allah jonnuma ko waɗa fi Allah subhanahu wa ta'ala. ɗum ɗo andinayma ko hombo wonma ko ha honto wawɗa ñentinde taw, ko waɗi ko ange ɓeɗo dara doyta ko ɓeɗo no gasa iroyta ɓawa muɗum innaɗa faala aljanna, kaɓe peesanoyte ɗon ɗon aɗa ɗaɓɓora peesugol golle maɗen, kaɓe rewata ɗon faalɗa rewde an kadi. idan si tawi goɗɗo yahi ha imanu makko jaɓanimo, yo waw hirsude ɓiɗɗo makko bajjo o, an kadi imanu ma on jaɓanalima, ya ƴettu ko tawata yona 1% e kum marɗa kum, itta layya haray ndaaru hoore ma, ndaara ɓeɗo so tawi ko lawol gotol wonɗo. idan haray oɗo sa'i ko sa'i mawɗo mo tawata Allah subhanahu wa ta'ala e no yamira en e muɗum ruttagol e makko, ko sa'i ruttagol e Allah subhanahu wa ta'ala, hebbina tuubugol, hebbina insinagol, hebbina jantagol Allah subhanahu wa ta'ala, toro Allah yo moƴƴin fiyake meɗen on, sabu goto wawata moƴƴinde fiyake tagore nden si wona Allah subhanahu wa ta'ala. en wowlidiray mo kala e meɗen wullira oya
kono haqiqatan fannin e yiltitaki Allah subhanahu wa ta'ala jaɓuɗen irritiɗen wondema no wonirɗen ni ittata en no wonirɗen ni sowona Allah jaɓen lorra ka wonɗen e mum kanko Allah wawi ka ittude wona bani adama wona mo suttiɗen wona mo tañƴiniɗen na mo sikkuɗen idan fannin en heɓali on iman ɗon hara iman men on no manki idan ko sa e ruttagol e Allah subhanahu wa ta'ala toroɗen mo moƴƴi fiyake men on o yaltina en e ko wonɗen e muɗum kon fewdo ɗo sabu wonɗo e kaso o anda hay so neeɓi nder ton hara kaso ngon accimo ñiddude ko ɗum waɗi ñande o naati o natata tun o jooɗo so naatita ko yo daro hoore mo nefini jooɗagol si neeɓi ha o jooɗo o nefini o walagol si neeɓoyi ha o wala to tawa nder ton fof no laaɓani mo pos ko ñiddinnon fof laaɓa idan ko tawata kon hande hiɗen e muɗum woɓɓe hande sa inni haɓɓe ɓe adda ɗo ɓe innayi wakkilaki hayso ɓe maya ɓe arata kono enen koye ɗum ɗo wonɗen e ñamude ko ɗum ɗo wonɗen e yarde ko ɗum ɗo weltiɗen ko ɗum ɗo wonɗen e wadde welo weloji men ɗin fof en so a par ce que e wowti e woowi kono ko jarabu e molnaɗo wonɗen e muɗum yo Allah subhanahu wa ta'ala yaltin e muɗum idan haray toroɗen Allah yo ittu e ɗiɗo fitnaji ɗiɗo musibaji ko tawata kon no e meɗen hande saabu no hawrodiri e meɗen no hanani en nde fewteten Allah subhanahu wa ta'ala toroɗen mo yo ittu koni e hoore meɗen kon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko woni neɗɗo ƴoyɗo ko neɗɗo etiɗo wawi wonki muɗum kin golli fi ɓaawo mayde muɗum nden ko woni neɗɗo jofoojo ko neɗɗo jokkuɗo beleɗe wonki muɗum kin yeli yelaji yeeso Allah subhanahu wa ta'ala inni kañum Allah waɗanayi ɗum ɗum ɗo e ɗum ɗo Allah malnaymo e hoore o watta ko Allah faala kon neɗɗo wawɗo ni ko wiyete neɗɗo ajis neɗɗo ronkuɗo haray neɗɗo ƴoyɗo on ko neɗɗo wawɗo wonki mum kin golli fi ɓaawo mayde makko nde ibadallah ama sami'tum ba'd al-idha'at al-khassa wa hiya tu'linu 'an al-hafalat allati tuqamu yawm al-'id al-adha wa nahnu na'lam anna tilka al-hafalat tufsidu as-sabab wa tubinuhum an kulli ma fihi al-khayr min al-jidd wal-ijtihad fi talab al-ilm wa hum rijal al-ghad al-ma'mul atuqamu tilka al-hafalat fi hin تسفق العالم على بلادنا وتقسى دمارها يفتك مرض غريب بخيرة الأبناء الوطن من الأطباء والعلماء والشباب من جميع الطبقات هل استدركنا الأمر قبل فوات الأوان هل اعتبرنا بما وقع لنا في ركبان أيها السلطات والآباء والعلماء اعلموا أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال jeyaɓe Allah haray no hani kala neɗɗo marɗo hakkil o tasko hoore makko o tasko nokku ka woni ɗon o anda koye alhaali hombo o fewndi idan haray fewndo nde fewndi ɗon ndin ɗoni hande ko julde woni ko saati no woodi taweteɓe no woodi ɓe tawataki Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo koye gundo makko woni kono ɗum ɗo e ɗum mum alhaali men on e wonirde ni hande so tawi woni en jentike ma en daari hoore laawol ngol haa jooni e yiyay bandirol no yowa laawol ngol fof fii gimi e gami wattayɗi kadi ka leydi meɗen ɗo haa hande radio ji ɗin ko ɗum woni e wolde fii mum ɗum ɗi woni publicité de ɗen anndi ko feƴƴuno kon e nde juldere feƴƴunde ƴettunoɓe julde nde wattinde gamol Allah subhanahu wa ta'ala holli ɓe julde e gamol wona goto ɓe wi man lam ya'tabir bi ghayrihi yakunu ibratan li ghayri man lam ya'tabir bi ghayri yakunu ibratan li ghayrihi si tawi ko heɓi ɗimmo ma waajaki ma ko heɓuma waajoto goɗɗo ñande go eto ko heɓi ɗimmo ma on ko waajo ma ta accu ha heɓe ma waajo goɗɗo go idan haray jeyaka e hakkil accitugol ɓeɗo ɓiɓɓe meɗen hande ɓe yiltito e boneji ɗi ɓe wonno ɓaawo nde yiiɗen kon nanɗen kon sabu Allah subhanahu wa ta'ala ko enen o halfini responsabilité ɓeɗo ɓiɓɓe o wi ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudaha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin ko ono yo yimɓe gomɗinɓe dande hoore mon e ɓeygure mon nde yiite nge tawi ko nge huɓɓirte ko yimɓe e kaaƴe nge no marana yimɓe yedduɓe Allah subhanahu wa ta'ala amin idan dandugol hoore ma danda ɓeygure maɗa nden ɗum ko an waɗɗi
si tawi a dandi ɓe nguna ma nden koldan, a dandiɓe heege, a dandiɓe walagol ka taraw, a dandiɓe ñaw, a dandali ɓe lette Allah ɗe yawmal qiyama haray hunde a dandali ɓe. Idan a etagol dandaɓe lette Allah ɗe yawmal qiyama ɓurma moƴƴande dandgol piiji ɗin fof. No tawide noon ko an landitorteɓe si ɓe holi, ko an landitorteɓe si ɓe weelama, ko an landitorteɓe si ɓe ñawi, ko an landitorteɓe kadi si ɓe wujjoyi, ko an landitorteɓe si ɓe yeehi ɓe amoyi, kala ko e bonnere ko ɓe waɗi kadi ko an landitorte, sabu ko an jeeyi ko a woni niwde. Idan haray wattane yila moƴƴa anden ɗiɗo gimi e gami waɗaɗi ñande julɗe meɗen ɗen fi honɗum waɗana ñande julde. No hani goto kala meɗen landito hoore mum fi honɗum gamo ngo waɗa kaɗo julde. Gila suuma e feƴƴi lebbi buy yawti, ñalaɗe buy yawti, fi honɗum ɓe waɗano gami mum ɗum on tuma ɓe waɗi ɗi ñande julde. Ɗum ko holli jaka ko ɓiɓɓe julɓe ɓe wona noddede ton ka, ko ɓiɓɓe julɓe ɓe wona e noddede ton. Kala gamol eɓɓangol ɗo ñande julde ko fi ɓiɓɓe julɓe ɓen ɗum waɗana. Idan si tawi ɓiɗɗo ma on ayyi haali kono ɓiɗɗo julɗo ɗimmo ma o yeehi haray han joni on daɗali, sabu ko ma kon tu wawata moƴƴude heddi ɓen kon ko bona. Kontu bonere ɓiɓɓe yimɓe ɓen ko bone ɓiɓɓe ma ɓen, sabu ko himɓe kon heɓete. Idan haray haɓugol oɗo bone ɗum ɗo ko hunde hanude haɓira ɗum piiji ɗin fuu, haɓira ɗum darugol fayɓe ɓen jonnaɓe ko ɓe hilno ko tawata no dagi, ko waɗi sa hilninali ɓe goɗɗum kamɓe ɓe ndaara goɗɗum ko ɓe hilno. Idan fiiwata kamɓe ɓe yahoɓe hilnoyo goɗɗum ko dagaki, ko ma etoɗa ndaara ko dagi ko ɓe hilno kamɓe kadi hara accitiralɓe hoore maɓɓe. No woodi fijindaruji dagiɗi ko islam ɗi tawata julɗo no wawi wodde hara bonnal dina makko kan, julɓe ɓen ko ɗi hani étade organisé waɗa ɗi fayɓe maɓɓe ɓe yahay ɗi fiiwata ɓe yaho siga ɗiɗo bonniriji. Eto ɗen kadi hara en tawaka e wallali waɗoɓe ɗuɗon ɓe e piiji ɗin fof, e wallirali ɓe gandal, e wallirali ɓe jawdi, e wallirali ɓe feere, e wallirali ɓe piiji men ɗin hay e hunde. Si tawi julɓe ɓen fof laaɓani Allah subhanahu wa ta'ala ɓe haaɓi yima ama, mi sikka en heɓay waɗowo ɗo amateri ñande julde. Ndaren ko feƴƴuno ko rogban ha hande ko hunde nde tawata no hawni ha feƴƴidi, sabu mayɓe ɗon ɓen fuu se en daari en taway kara han heɓi tan ɓiɗɗo keefeero ko ɓiɓɓe julɓe horunoɓe woɓɓen suumaye dari qiyamul leyl tawa no wawi janngude qur'an, ko ɓe sorti e juuɗe ɓiɓɓe mawɓe muɗum ɓen yehi. Naam jande nden wona nde woni fuu buyno sikka si jangini haɗa lanni. Jande ko sabu peewal wona peewal de, goɗɗo no janga o ronka fewude wona yandar ɓay a janni accitira neɗɗo on hoore makko ɓaawo ne jannuɗamo kadi a haani newde, sa janni tun ani ala accitiri nafata hay hunde. Idan se wattanila hande bimbi gila communiqué feƴƴi hanki kikiɗe wondema haray gouverneur on haɗi amugolngol e ngalka julde jenti radio ji ɗi hande gila wiide radio he ko fof ko woni atude ko honɗum ko o waɗi ko haana, o haana haɗude fayɓe ɓen amugol ko ɗum wona wiyeede joni. Joni noon wonɓe noddude walla ɗumen kadi ko julɓe wiiɓe ko julɓe bal yeehi ha jofoɓe maɓɓe fasikiɓe maɓɓe gonɗum wi'i ko wondema si tawi hanaka fottede ame hanaka fottede juule ɓay fof ko fottugol. Ndaade jama julɓe yi leydi julɓe no yaha ha hewta o nokku ɗo tawa ko ɓiɓɓe julɓe kadi jooɗoto wowla e radio ji ɗi tawata kadi ɓuuri hewde kon ko julɓe woni finansude. ɓay kala radio mo noɓɗa publicité ma e muɗum andu haray ɗa jeeya financegol o radio ɗon par ce que mbuɗi ma ɗi wonima darnude ko ɗum waɗi julɓe ɓen no hani andude ko radio hombo ɓe sutenata ko hombo ɓe wallata, sabu radio heɓuɗo doole o so ko wallo fenade sa ukki mbuɗi ma ɗum haɗa mari bakka toon kadi. Idan ɓe jooɗi ɓe wi'i wondema haray si tawi gouverneur o wi'i haray hanaka fottede ame haray iidi kadi e juma e jamma ɗum hanaka fottede juule sabu fof ko fottugol salmodira hewrodira bakkodira. Idan siga ɗi piiji ɗo si yeehi ha jama wayi ni haray alhaali maɓɓe no hulɓini kono noon ko ittata ɗum kadi ko si tawi faalaɓe gonga ɓen ombali hunduko mum fanki. Si tawi an hiɗa nder leydi ma ndin a anda ko fewndi a anda ko wona waɗede a anda ko wona jippiranede mi mana wongol tun a juulay a hoore a jippiranta gonga nafata hay fus ko ma an kadi eɓtoɗa jippirana gonga on tawa si siga ɗiɗo yani jaɓu neɗɗo on mo woni wo mo woni so waɗi ko hani koko hani o waɗi jaɓu koko hani an kadi walla ɗon fewno ɗon
si o waɗi ko hana mo o woni wo mo o woni ɗon kadi immo haɓa ko waɗi ko hana kon fannin neɗɗo wa'ali ni hara si yimɓe noon gonga noddama taw noto idan haray wattani yila moƴƴa anden ko ko wona e jingede ɗo hande ngoɗo jippiro tawno hara rogban ko bayana waɗanoɗon capantato e goɗɗum maayi billahi aleykum bayana watteno lagine hara ko bayana organisation ɗon ma concours qur'ana waɗano ɗon capantato maayi goɗɗo wi organisé bayana kadi lagine ɗo honno watteno bal yatano ha waɗoɓe bayana heddogoy ɓay aduna on fof dartono inna ɗum ɗo ko waɗa kon ko bonnere ko waro wime ko waɗoɓe ɗum ɗo e ɗum ɗo kono ɓay ko yima ama kala ko heeɓi mum no muñe idan haray no hani wattani yila haray baabiraɓen e jomiraɓe gande ɓen e lamɓe ɓen yoɓe andu alhaali mo wonɗen e mum on koko Allah wi kon inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim si tawi hiɗen faala Allah yo ittu en e ande nde wonɗen nden yo ittu en e sonjamo wonɗen on yo ittu en e tooña e toñire ko wonɗen kon e yiltude Allah subhanahu wa ta'ala woni yimɓe gonga walloɓe gonga jippiranoɓe gonga haɓanoɓe gonga gollireɓe gandal men ngal e jaahumen on e jawdi men ni fi gonga se waɗi ɗum Allah subhanahu wa ta'ala sen fewtimo walla en kono so tawi mo ɓe jokki tun haaju muɗum a tefa si tawi islamu yeebike a tefa si julɗo tampinama gila wi'ano ɓeɗo rewɓe sunninɓe ɓiɓɓo mum no soka ha hande goto immaki ni a haray ndaare no walliren ɓe ɓe yalta ɗon ma ɗum yehen kippane ɓe ɓengude maɓɓe nden ɓawa maɓɓe ɓen ɗon si yalti janggo ɓe hulɓinama e lanni koɗo wallata ɓe wallaka ɓe jarato si tawi heɓuɗo probléme telen gonga o wallatake heɓuɗo probléme telen fenade o wallete kono yimɓe jokkata fenande yimɓe jokkata qul qawli hadha wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي بعثه الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله لنستدرك الأمر وليقوم كل بواجبه فمن واجب الدولة أن تمنع حفلات الفسق والفجور كي نشعر العالم بقلقنا إذا هذا الوباء لأن الغفلة عن ودء الذي نحن فيه يشعر غيرنا بأننا غير مهتمين وإلا كيف يهتم بنا غيرنا إن لم نهتم بأنفسنا ومن واجب الآباء أن يؤدبوا أبناءهم ويحافظوا عليهم ويمنعوهم من زيارة الأماكن المصبوحة يشجعوهم على كل ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم ومن واجب العلماء توعية الناس ومحاربة الفساد بالوعظ والإرشاد وهكذا يكون كل قد أدى واجبه نحو الأمة كما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته يتي الله سبحانه وتعالى den seedo ko goto den toromo e julene صلى الله عليه وسلم e ɓeygol maɓɓe nden e sahaba maɓɓe hisnaɓe jiyaɓe Allah haray no hani heɓɓitoɗen fiyake on ɗo e lawade ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ko seeɗa seeɗa o addirta piiji ɗin so addi e wattanalila o addi ko waajoto e wattanalila ñande ko arata ɓaawo waaji ngon kon arote aldandin ɗum Allah subhanahu wa ta'ala so waajori yimɓe ɓen aayeje makko ɗen ɓe taskaki ɓaawo ɗum ko arata ko lette ɗum noon haray no hani yimɓe watta yila ɗo e hewtude ɗon sabu si tawi basal e nawnare soñji goɗɗo wona lette Allah ɗe gotenata lette Allah ɗe no musɓuri piiji wonɗi ɗin fof haray no hani goto kala yo immo waɗa ko waɗɗi ɗum kon no waɗɗi laamu ngun haɗugol ƴeeɗo moɓodire gimi e gami tenti ñande wi'a ko ñalande julde si tawi wi'ama ko julde hana yo taw nden ñande ko nden ñande bere ɓurte yarede ko nden ñande zina ɓurte waɗede ko nden ñande gamol ngol fof watte kala yimowo ko nden ñande noddude jama o ɗum ɗo no jeeya e sabutugol islam on aybina julɓe ɓen idan ɗum ɗo noon ko wawi haɗude ɗum ko halfinaɓe fiya ko on lamɓe ɓen ko kamɓe wawi haɗude ɗum ma so inen adna heddiɗo on wondema hiɗen maapi ko waɗi sa yahi darugol nawna tawi himo amude ko ɗum watta so tawi adna on fof no moɓidirde gokkun ara walla en fiya e probléme o wonɗen o tawi hiɗen organise gamiɗen amude nder ga ɗum hara no holli en mapaki
idan kala iltuɗo écran lagine naari tawi ko gimme e gami woni nder ga ko amugol jokka on haray ko innata ɓeeɗo namapi ɓe ɗi idan ɓe handale wallede taw fi noyi en waɗu yo yimɓe adna ɓe watta yila e meɗen comme ma enen kadi watta yila e meɗen taw ndaren ko tawata kon handa e meɗen tentini en julɓe no handuno hande ko yeehi ha tawi haɗi e yahugol hajju tawa ɗum no dundini en guite no maapini en kono honto no fanɗi mo tawata ɗum no maapini ɗum balɗum no konta tun wasi tawi peera eɓɓama o laataki ɗum ko ni jogitora idan no hani toppitoɗen hoore meɗen hollen ande men nden fi yo woɓɓe goo ɓe wona e watta yila e meɗen ko waɗi so wattanella e hoore meɗen goɗɗo goo wawata wattandila e meɗen haray no jeeya e ko waɗɗi babiraɓe ɓen ne'ugol ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ayna ɓe kadi haɗa ɓe e nokkeli tawata ko nokkeli yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ɓe suusina ɓe waɗugol ko nafata ɓe ganna maɓɓe ko laakara maɓɓe no waɗɗi kadi karama koɓɓen toppitagol yimɓe ɓen andina ɓe waajoɓe tindina ɓe faade moƴƴere nden si ɗum ɗo woni haray gooto kala totti ko waɗɗi ɗum kon siɗa yi ɗum wonali haray mo kala yeebi ko woni kon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam makani en gooto moɗon kala ko gayna ko gooto kala landitoyte yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ko aynina kon idan si tawi woni fof waɗi ko hani wadde kon an a waɗali hatta lanteɗa yawmal qiyama si fof waɗali ko hani wadde kon si an a waɗi hatta ara feƴƴa yimɓe heddiɓe landite idan fi woɓɓe goo waɗali ko hani wadde kon wata ɗum haɗu an waɗa ko hanɗa wadde kon ibadallah inna al udhiya sunnatun muakkada kama qala sallallahu alayhi wa sallam wa hiya min afdali al a'mal qala sallallahu alayhi wa sallam ما عمل ابن آدم يوم النهر عملا أحب إلى الله من إراقة دم وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأزلافها وأشعارها وإن الدم لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض وتيبوا بها نفسا جيا بي الله عندن هري no jeeya e ko julɓe ɓen haani daranade fewno ɗo ɓaawo tottugol nde ɗo julde iidi waɗugol ɗiɗo layyaji ɗi tawata ko sunna tentuɗo sunna mo julɓe ɓen fof hani darade wurnita sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam moɓe waɗi ɓe yamiri kadi yo waɗe ɓe waɗani hoore maɓɓe e ɓen wuure maɓɓe nden ɓe waɗi kadi fiiɓe heɓoyta feere nden e mofte maɓɓe ɗen ɗum ɗo ko yurmede maɓɓe kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe holli en kadi ɓural ko woni oɗo layya ɓe maaki ɓiɗɗo adama gollali ñande iidi donkin golle welayɗe Allah ha hewtiti hibbugol ƴiƴam ɓe maaki ɗiɗo layyaji ɗi ara yawmal qiyama wondude e kala ko wonno e majji galaɗi majji e kormoji majji e kala ko iwno e majji ɗum ɗo aroyay jommum peesani o yoɓe ɓe maaki so tawi neɗɗo on hirsi layya makko on ƴiƴanɗan no yana e nokkure ko Allah subhanahu wa ta'ala adiɗan memude leydi o wi ye weltinir wonkiji meɗin oɗo layya ko hunde teddude mawde Allah subhanahu wa ta'ala yewti en fimu haray no hani julɓe ɓen no ɓe deɓuroyori ɓe wuuri noon ɓe deɓuroyori ɓe holti ɓe deɓuroyori ɓe waɗi lekkele maɓɓe ɗe ɓe deɓuri piiji maɓɓe ɗin fof yoɓe deɓuroyo kadi oɗo layya wata neɗɗo on jogotun no satti so tawi ko fi Allah yani si tawi ko haaju makko personnel yani tawa ɗum ɗon satta ɗum no jeeya e hollugol Allah subhanahu wa ta'ala ƴoyre idan haray oɗo layya ko hunde nde tawata en hani wattandila e muɗum tinno fi muɗum toppito ɗum moƴƴa nde tawno haray julɓe ɓen hana jeeyede e liɓuɓe diina muɗum ka amma oɗo layya haray ko watte e muɗum kon ko nayi e beyi e baali geloɗi ɗum ɗon en mara ɗum ga ɗiɗo wiyete al an'am ɗiɗo ko onti heeɓe muɗum waɗi wono moƴƴi hay si tawi no woodi wiɓe ko baali ɗi ɓuuri e moƴƴude kono ɗum ɗon holla wondema haray heddiɗɗi moƴƴa si wiyama ko ɗum ɗo ɓuuri moƴƴude haray holla heddiɗɗi moƴƴa kala ko onti heeɓi feeri e muɗum waɗi no moƴƴi yo taw tun hara duuɓi landaɗi ɗin no timmi baali yo taw ngi heeɓi hitande ma ɗum ngi ɓanni hitande ba ngi heeɓi hayso fanɗi o lebbi jeenayyi naɓi yeesa ton mbeewa mbay yo taw mba timmini hitande ma natani duuɓi ɗiɗi nagge nge yo taw ngi heeɓi duuɓi tati ngi natani duuɓi tati siko ngelowo ba yo taw mba heeɓi duuɓi nayyi mba natani duuɓi joyi duuɓi ɗin ko ɗum ɗo ɓuri fanɗo ko yonta e muɗum kon yo taw ɗum jogaki nawnare feƴƴitunde wona ko laƴata wona ko hori wona ko ala ɗum mum heeli tawa no ɓuuti
wana ko hormore mum barmi tawano laƴude wana ko tawata kadi noru mum no seki hara ɗum no ɓuuti ɗum ɗo fof tawi ayyibeno e muɗum hana neɗɗo gueɗɗo waɗa layya saabu ko Allah subhanahu wa ta'ala woni waɗande waɗanowo Allah no hani darda ko ɓuuri labede bal ko ɓuuri sattude ceggu kon ɓuuri moƴƴande jommum so tawi iman makko no moƴƴi darugol ko ɓuuri labede ko ɓuuri sattude ceggu kon waɗana ɗum Allah ɓurma moƴƴande so tawi iman ma on no timmi si tawi imanu on uyti yaha waɗa embere imanu ma on andu do ko Allah wonɗa waɗande himo teddi noon ɓuuri tedduɓen fof idan hara julɗo no hani tinnade waɗa oɗo layya ko ñande iidi on no hirse bimbi iidi on no hirse bimbiti muɗum kadi no hirse mana ñande sappo e goo sappo e sappo e tati ɗeɗo ñalɗe fof ko ñalɗe layya ñande on tigui heeɓi feere woy mo wawi waɗude haray o keranaka wigol tun ko ma ñande iidi ko noon ko ñande iidi on ɓuuri moƴƴude waɗugol si on ti heɓali feere mum bimbi muɗum haray kadi wattani yila moƴƴa si tawi woni wi'ama janggo ko julde enen ha hande ka wonno ɗen ɗon ara ɗum ha hande ko ɗo wonde si tawi woni adna on ka fewndi ɗon a wi an ha hande ka wonnoɗa ɗon ala sottude ɗon telen ka dina maɗa pijidi fof a avancé sina ka dina ma haɗan hulɓini idan jaɓen si wi'ama ko julde juulen e wi'ana noon kayen juulu ñande jeetati e wi'a kayen juulu ñande sappo e tati si tawi ñallal gotal woni lutodiri neeɓi fof neeɓi haray goɗɗo no e gonga ma hara fof no e gonga ɓayno lewru ɗum ko woturu wata a hoolo gonga ma on tun wata wi anko ko yiiɗa kon ko goɗɗo go yi kon fof ko fenade si adna o fof yii hunde wi ko nde gonga an tun a wi ko nde fenade hara watni lay ɗum ko retard hulɓiniɗo noon findine yimɓe men ɓen rentinen ɓe ɗum kadi jeyaka e soobeyagal wona imanu noon wona wakkilare noon bal ɗum ko majjere noon wigol hitande arde o nde fof juule nden enen e juulata nden ɗum ko ayibe noon wattani rentoɗen e ɗum rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabu rahim allahumma arina alhaqqa warzuqna ittibaa wa arina albatila warzuqna ijtinaba birahmatika ya arhamar rahimin allahumma habbib ilayna aliman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأسلافنا وأخواتنا ولما سبقنا بالإيمان اللهم من أحييته منا فأحينا الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى وبكلماتك التامة أن تفرج همومنا وتنفس كروبنا وتقضي ديوننا وتشفي مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين